Relation Country, Legacy Country, Jong Tau Naimat, Lapan Scam UP, Scam UP kan long resisya, nam tak dunia baik ya itu to become the same kiba syakmat. Kelet no ek beladap, bat sim ni ganti utmai, nadu koneksi mardor, sim ni kena kam kumu presiden banyalam, ya baru kau di pramembar nanti tajam berikut baru. Fleshibunnya nam tajam di member baru kau, kelet dan yang perteng baru, ngelak kuliah mana, ya kena di sinti yang di mardor, yang baru kena kesini. Hadlai terek hadlai jangan lapan scam UP kum binung kam ki bapura jangan kase Kasing Confederation of Free Boy People saka khatlai terek ulber kalajet ikini kinongket kam bethamai u president uba bandari rentatyang batsan ngut ki vice president kentup uba karbius lingdo uba fairly teron ban khmi ek eastern zone area ba prangkupar sotun ban khmi ek central zone ba ivanasar shilla ban khmi ek northern zone ba uba gersham hat ban khmi ek western zone. Yakakam General Secretary Lashim Tiro Samla Marcus Makri, Assistant Secretary Morris Lingdo, Finance Secretary Shining Star Kintala, Assistant Finance Secretary Ivan Silyang, Publicity Secretary Roland Lingdo, Lembat Kiwe de Kit Nongket Kam Kaseng. Lapins Kemi Kini Kinongket Kam, the Uba Doris Sulen, but Uba MD's aim Kinong Aibut Chankani Kaseng. Kibayo Jishina Hagador Boy Jimmy. Na kerpat epi kim noilam ki memban na ki khot khamtam mi ki khot ki bere na ki unit ki circle pihapan simkhya ya ka kam noilam kade kam ba kordar bat ke ba kongsan ba pintre na ka benta ki imlam salam ba pintre na ka benta shnong ka thaw jumpi han imla bunne program ki ba he re ke ka ba masong kum ki unit ki circle khapsim ya ka benta ba Pihapan kintiu, ya kisamlah aku senang berjumpi. Pihapan kintiu, ya kihap kiberit aku senang berjumpi. Lada pilak benek tanggawi ke program, kum ke football. Pilak benek ke talent show. Pilak benek ke dancing competition. Kita gini ke benta bagi unit sirkir kita rekam apa unit berjumpi. Pihapan teristam, nak ke benta menawan kintiu, ya kesap ke pom. Pok islam bijumpi kata kadai ka benta ka bakum gi net ki circle ya bantre te kum ka sangi nagalang sunda budi nginang perkhat chuyo ek issue ki bakham he nang nei shikmat ki ba yadai bat ge jingdun kam jong gadong re bhoi kum bakren advisor mana ni somsi iskadaya ni somsi namar balai santli ki consensi ngi dan re bhoi district laingut ke mele ki badan chakne ka ruling party Armut gibran opposition. Mereka bersosi tangwai minister na po riboy ro kimla panai. Haru kata ke sisa event yang kadang riboy ke cungi. Armut kira mele na NPP, uwe na UDP. Mereka tangwai minister ne sarkar parliamentar kimla panai ya kadang riboy ke cungi. Kalau gaya ke bang isa silang, isa pet cuman. Takarau ngikum ginayalam sang balang nyapan simkya nang nei sikmat yeki isu baper khamtam apo kadong reboy media bajungi bangi wei bukhat jong jai pendreu ngimdai ban kanrandel ngimdai ban thya thai ngimdai ban longi samla ki bajai tu ban train na menta ke imlang salam nyapan penkhanya lade menta ki isu ki ba khman khamtam me kate ka mo khamtam kum ke jikran jong ba perston tensong yaga blok 2 menakane wong bak blok 2 kalangat siasam amdalele nakang kasang ingin persyajur ke blok 2 kamdai bangat siasam kadai apa ka dong ribuai ke jungi bergede ke bentak ke penengah apa ka Meghalaya